kancane ivolume nabantu bathi bayajabula namhlanje ilanga leChristmas akufake sizwe kahle Zwane. Sabes
ngoDisemba yena wafika yena abantu yena uDisemba jabulile thina abantu ngoDisemba Yesu wena Yesu zinto zekhisimusi akapheshe mina zi yes
ungashayi vutsho awushona phansi vuka labantwana abancane bona bayakholisa bona bacila ngevutsho awushona phansi vuka yesu wena bakapresha bafanele amalishoni yes magama kubontoni madoda bandayi msilobovu iyoni ngoba ngesilindile leyo madoda